Umdala wenso owayebonga emandulo nanamhlusabo inkosi uNyaziwezulu umlilo shubuhanguhangu uyashisa ungawulibala babehleli bengazi ukuthi osibisi kuba nje namhlaba ehlabenyuka bayakhala bayasha bashisa umlilo unyazi zinjalo indaba zonyazi gijimani ngendlela zonke eniyobikela abangakezwa ikhuleza lyanyelela lusebuhleni bamaNazaretha sikufanisa nomvelo ovela emafini umqalo waqala ukuphakama yena wembethe ubuhleni njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabibikho kanye nolwandle wayehlala emkhathini enqolobaneni yamagugu aseNazaretha inkunzi emdwayidwa zehlaba ziyayihlanganisa yasethemba ezinhle ayivumi ukejokeni ayihlehli lapha kithi ebuhleni bamaNazaretha uncwadi zakho usaphalala zazivela abameli zaziphuma ejajini zazithe ngawethu umthetho wasemajajini wajama ujamengweni wathi asivumi le ndaba ngeke nikubone lokho eyethi inkosi unethu uNyaziwezulu lo ngamthandi uyozamthanda izwi laduma ebuhleni bamaNazaretha laduma layithatha ihlamu zamadoda ladla uJJ zabefundisi lamphosa ethemba ezinhle ladla uzondo kwadayeni lamphosa ethemba ezinhle ladla umfundisi uJiyani ondima omatlikitlikana lamphosa ethemba ezinhle lofike nokhuluma ebhale ephepheni ummeli uzwela abantu ubuthelezi wambamba mqumba phansi odumayo ulwandle wavuka abaleka umangale enkantolo eDurban High Court babopha amanqine enyathi enkantolo eDurban High Court babophela inkosi yasembusweni wezulu labuza ijaji enkantolo eDurban High Court lathi George wawukhona ebuhleni bamaNazaretha womzukwana inkosi ungobe memezelo number 1 ebandleni lamaNazaretha uthi uGeorge inkosi enkantolo ngangikhona lithi ijaji benze njani abantu uthi uGeorge bavuma bathi amen uyingcwele amen lithi ijaji wena wenze njani uthi uGeorge mina ngadideka lithi ijaji wawudidwa yini umfundisi lithi ijaji George wawukhona ebuhleni bamaNazaretha womzukwana ummeli uzobamthelezi emezelo number 2 ebandleni lamaNazaretha ijaji yenkosi enkantolo ngangikhona lithi ijaji benze njani abantu uGeorge bathula bathula ubuza abanganeno labangaphesheya lezantaba bathi kanti ungakanani uyazi embusweni wezulu lolo saqhambe konyakazi umhlaba konyakazi izulu konyakazi umhlaba konyakazi izulu konyakazi izulu konyakazi umhlaba konyakazi umhlaba konyakazi izulu inkosi uNyazi iphume ebuhleni entabeni engcwele intaba inhlangakazi ithe isehomisi lamemeza izwi lomemezayo elikabhombela isitimela samampondo lathi bheka qaphela ungabusayi entabeni inhlangakazi kukhona izitha zikaJehova phenduka empumalanga kukhona intaba engcwele ngcwele igama iKhenani bheka inkosi uNyazi ngene eKhenani inyathela kancane inyathela nesizotha kulize amakhosikazi akithi khona lapha eKhenani athangeni inqola emasondo angeni inkosi ezulwini nazoba umuntu ebantwini umlunguzi wamajaji enkantolo eDurban High Court angela fika ahlala thula ngasho lutho aleli jaji uyambi imxoxela inganekwane yasemajajini ithi akavuma ukubethela njengenkosi uJesu Kristu waseNazaretha avuma abethelwa hayi isilwane sezulu lahlawaleedlunya sinjengenayithi beyikhomba phezulu entabazwe lwangena ulazo olukhulu eHarrismith yangena into engayiphumuli ozamasoma into wasentabazwe wena leli intabazondi nokhahlamba wena umbhaqo omkhulukazi u-N3 ajama imoto ku-N3 athi khimilili athi zivalala athi sonke singabonyazi imambe evimbe esangweni eHarrismith emzini omkhulu amabhunu kwaze kwasemabhunu ebikelana labuza ijaji ebhunu wamabhunu lathi kwenze njani na athi amabhunu angazi zonke izizwe zobu